indi ni twaluka ni kwete ethangu ya The Daily Nation ane ethangu ya The Standard indi ngunengelelie amwe mama uvo otondu manengeleanitwe nthini wa mathangu aya na indi twambililia nothio wethangu ya The Daily Nation wandikitwe security chiefs meet over school crisis na indi ningwitha ndikuelesia indi anene aya makomanite indi kunenanisia maundu ta meva maundu ange kana livoti ingine nganitwe nthini wethangu ya the Daily Nation emovo makonetie indi umuthanani wa umunthi mundu igeshagwa na mundu ikindiki twitha tuikunikila kana koti no kwitho ikunikilai ula womi obisine nzia eleita elite no na nula wekiwe nzia obisine kwanza eleita elite ni umunthi na koti no kwitho kumia utrio na ene ngwitha ndikuelesea kaithe wagashagwa no kwitikilwa nthini kana no kutwika kana aumi wenzia ni eleita elite peitha kana nitauki kuka esa kutwika kana aumi we kwanza eleita elite mavungi manenganitwe nthini wa ithangu yindi ni mova makoneti kila kisese cha kuitia Ebola kana cha kikitwa quarantine kiko ya Laikipia County indi nike kunua visa na chona nwa undu kibangi kitwa kuya nikiona nitwe balangale si upaki wa na maema undu ndi maendeye na kuikiwa kana kupichiwa nthini wa quarantine issue na indi baikula yikulite is US backed Ebola unit at Laikipia Air Base being built in breach of court order kana kisese kikwa kwa kuya kana kikona nitwe na nthi ya US kwa Laikipia Air Base kiakwa okoti ulete kana ute na miao mauvo ange manenganitwe nthini wethangu ya The Daily Nation indi ni mauvo makonete mubia wa NTSA indi ni umio kanyo kula kwi koti na indi waya koti ndukese kubetanga ula mubango wa instant fines nundu measia kiute na mubango kwitwa public private partnership na indi ningutha ndikuelesea undu maisie nthini wa koti mavo ange indi ithangu ya The Standard mavala manengete uito mandikitwe without a trace na indi ni mavo mekwonania some of the Kenyans kana Kenyamwe indi ala maiye na mthanani wa umunthi maimanika maiye ba na maendie ba misiyono yende kwikala na mathina yeimantha andu asumo kula maiye tambele yende na ithangu ya The Standard page number 2 indi bena maovu makonete ma senator indi ni maende na kumanda nzia yelaisi na ya metukange indi kwithiwa my reverse mbesa ilaisi atumwa to the wrong people kana wrong recipient na indi senators maisie indi ni mapushe ya service providers nikendai methiwe maimanda nzia taisu sia kwitha mundu atuma mbesa kwanzia ile kana atuma kwa the wrong number indi ni waitungi ni waitungi wa kwa mitukangi na itekwa na indi nimona nisie mabindamwe undu andu methe amakibia makwani kotini na mbesa isu ya na maybe maundu indi maibalani kana wethila kula mbesa isu kana kitumi kila kiutuma mbesa isu siebwa indi kina tethia nundu mbesa isu mathi kwanzia kana siathi kundu kula kutailite Samson Cherarke ula ni senator wa Kuye nandi aisie nuseo indi regulatory kana meya ila yende na kutumika oyu ya kutuma mbesa ikunikilwe ingi nikenda mobile platforms kana maudhukumi aligned metha maitumika nthini wa kutuma mbesa ni matumika undu bailite mate ku affect consumers kana ndwala indi meutuma mbesa ithangu no yake liko na mawabo makonete ucha na indi kuituka kana illegal logging kana kutema itinge kuye mititone pena extraction kana indi kuthiko mutituni na indi kuthi ku extract kana kumanda ndawa kutemanga ila
makonde ma miti kutua matu nikenda wina kitumi cha kusaubia ndawa kana pia medicinal kana domestic use kuituka kanai ucha no utumia maundu asu mongele kabandi ya Kenya na kinu kuno munene kana ni kuona ni indi ni batona kwithana moisho munene kwina muila sikala kuya kithekani kwana na report mwele na nenga ni mubia wa National Crime Research Center kana NCRC yaise kana maundu maulusa ni maundu mai maundu ma ungi waindo maundu ma kuwa na musi ya kithekani na pia yetola wildlife trafficking yetuka kana ende ni sindu mbingi muno kana ni kati wa sindu nduku ile siende eva ndi ya Kenya kana secondary crimes na ila ende sio kuna movea wa forest flora kana ende mimea ila yethi ya kuya mutitune aidhangu ni ye ya keli ya the standard endi bena mauvo mekwasya kana mwayo wa Mei kana lile wa katano wetuka kana endi ni mwi ula we deadliest kana sikali ainge mowaye Kenya kutuka na at least 24 people ni manowaiwe ni police officers mwinusu wa katano naende kutuka kana na data ile nomba niwe ni ikudiye moye kwitwa Missing Voices Coalition kana ngwatani kwitwa MVC ya katikati wa mwezi wa January na mwezi wa katano mabithu kana siko sia kuwana ila iko na nitwe na volisi ni siko miongwena na kenda naende kutuka kanai mbinge ino akanando manoa wa ibindani la kuna atwaiwe protest vande ya Kenya kumana na the rising fuel prices na pia inde wambatu wangalama ya mikalile naende pia fatalities pena 24 ilasi ya rekodiwe mwini wa Mei na kutuka kana miongweli na emwe kana ikuwa miongweli na kimwe inde ina andu kana makuye during demonstrations and pia ndeni wa demonstration isu kutoka kana be andu 19 alamo waiwe ndeni wa anti fuel protest ile nekiwe o yumituke o mwenu wa katano matuko 19 na matuko 18 kutoka kana ange makuye ndeni wa protest ile sebo ambeange si atoya ni andu ma boda Tegela ni thangu ni ya katatu ya the standard pena cancer survivors na indi nimeyumililie na manenga hopes andu alangi na indi kutuwa kanandhi ya Kenya ni kwatini ye muthenani wa National Cancer Survivors Day weekend yoyo na indi matakitale mainena maisi wa cancer ti death sentence kana ti lasima uwa mundu andu aingi mamina uiti nimekala thayo museo na mena wima wa mwe indi bena mundu mukomwe ukwitwa Nancy Kanganya na indi tuika ni communications and business manager and then wa kambuni mo kwitwa Hamosa Paints na indi asya kana cancer is not just a health issue kana cancer ndi affect ya atu maundune wau ni affect ya pia misi ila indi andwala white ye na pia no ya affect ya andwala meudhukuma kana udhukumi wa mundu na pia economy mundu wa kwithela mundu wa cancer mbesa mbingi ni sietha yendeka kuitia mundu suna ketha mundu sube bandu kuthukuma ibidi ndi ungioswe athukume uyosu kuika affect udhukumi wa mundu na indi pia nunenganie owendekethio na asya employers kana andu ala maandikite andu wia no ma support initiative isu as kwetwa screening programs kwa kila muthukumi na mainenga ne workplace ya andu ala white kana ya cancer awareness na kumanyisia andu maundu makonetie cancer na ndi ituka kana maundu asume kwa nikenda withie employees kana thukumi ni afford cancer screening na uiti na indi a challenge employers kwithwa indi maki include cancer cover insurances nikenda indi support uthukumi wandu ala metha mena cancer ndini wa mawia mo
na indi thanguni ya katatu ni bwo kwithia mauvwasu makonete wa cancer tusise thanguni ya kana nayo indi isoletwe kana yandikitwe probe gaps kana ndukethia ubonini na unengelelia ila mundu wa zeile siati yawa ku make sure mundu su athiba ayata ketha no muwe o waiwe nu ni bethitwe bena a gap nthini wa kumantha maundu asu na pia bethitwe bena state silence kukabinda niwa uketha yu na ndumanya kana ndusi walite kuthio ukulia na indi pane banenganitwe ukewa wandu kibathukanyo be mundu mo kwitwa Mbijiwe na inde Mbijiwe etuwa kana inyake etwa Jen Gatwiri na inde asasia ono mundi kala aililika na mwana usu wake kwitwa Mwenda Mbijiwe na inde nibanenganitwe inde ando tofauti undu maiye pena journalist ungu kwitwa Bongonko Bosire na inde kuituka kana ai journalist anaimwandikwa mauvo na pia ai blogger na inde eka kana etuika I Fearless Jaco News blog na indi pia etuika kana ni wathukuma nthini wa International Criminal Court kana ICC na indi ekanga muno cases against President William Ruto na Andwangi na ituika nthini wa streets ya Ilovi na 2013 itina wa Westgate Mall terror attack pa atakila yatuwe kuyanga likone sia Westgate kuya Ilobi na indi ya 2013 ibinda yewe ni mundu usu kutwa Bonkoko wa iyebe mundu ngu kutwa Daftan Mutunga Mwitiki na indi usu tuika kana businessman tuwa pia aiye na nzite kueleka na indi kutuka kana ndini wa ndini kutwa Nairobi Elite tuika kana mundu wa thukuma na decisions yake mwene na thukuma wia musio muno celebrated kwithiwa ona aina a licensed gun owner kana athukuma nthini wa mubyosu kwitwa National Gun Owners Association na indi pia ni kutuika kana bevinda baina terror attack yatowe kuya Dusit D2 na indi alilikana wa kwitwa mwenomwe akuniwe visa post ye visa na politician ukwitwa Steve Mbogo na visa yake ya the viral muno makunetwa visa mekete ngwasi askali na makeyo makekeila bullet proofs na kana vest isusi ya kwitwa bullet proofs na indi kuituka baina semi-automic rifles bana mundu mukongi na kwitwa Regina Wamuyu na indi etuika kana ni businesswoman ena miaka 54 na aumie muse kwake Membli residence kuu ya Ruiru county ya Kiambu matuko 3 mwai wa kana o mwaka uyu na indi kuituka aya atie a note andikie mwana amwea ni wathi for a walk na ndae sausioka na inde yu andu mamusi na pia the sun mekala maikula ni kuwa endie ni wakuye kana ethayo Kungu Karumba na ke 1974 na inde kuituka kana after I detained ni silikali ya OU kana silikali la ya OU na inde ni more than 5 decades later sia fate yake kana kula waendie nda manyeka bena Mohamed Abdul Karim esikie monota siza na ende kutuka kana mwini na mwaka ni wangilile na dhanda tu etina wakwekalela mutiani wake wa KCSE na ende ona matambia makumomanda mekiwa nda isa kuoneka ona yu nda maneka kula wui pena Irene Agakwa na keosu thukuma ku ya US mwaka ni wa 2022 niwe waye na ndaonekana ona kwitho investigation binge si atwaewe na pia maenda kotini nundu akwithiwa kutwika kwake kwa connected na boyfriend wake ona kuthi kotini ono munthi atwika ndaoneka kula waendie asu ni amama akenyala indi maiyenzi yani ite umanika na mamanda wa bikao mundi mayaoneka tuthie thanguni ya thandatu ya the Standard indi pena mavwala ni na unengelele makonete mundu Gachagua na mundu Kindiki na indi yandikitwe Tears or Triumph. All eyes on court as Gachagua and Kindiki face final verdict na indi kitwika
kwa nene thangu ya say omonde koti munene withi wa rule kana uyumio tuyo whether Gachagwa's impeachment was lawful kana kumuthulwa kwa Gachagua kuma kebelani cha munene wa president ni kwa ati yemiao kana installation kana Kindiki kune wa mwanos wa nengiwe after Gachagua rule akale muthulwa ni kwa ati yemiao maloya kana mawakili ma Gachagua ma ICA kana paina violation of natural justice na mass na ende nayo the state insist kana process ila yatumikie Gachagua kubetangwa kivilani it was constitutional kana yaina ya constitutional safeguards ona uyobo kwetwika ende Gachagua abetuwa kivilani nundu wa kwithiwa atwayesie uteti wake mbaye kana aina tribalism na ende pia ni wakonanisie mundu mukuu kutwa Justice Esther Maina na kilingisi changili milioni manele na ende kwetwika ende mnani wa umunde Justice Eric Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi ende ni mometha determine kate wa Gachagua na Kindiki nula watiwe mia okoli kwa kana kubetangwa ona ubuyobo taxpayers imetwika ila Gachagua ingi ukutwika ende mwanosu nda umwe kwanzela ya elite na hiyo nengwa ingi taxpayers may the end mena the most expensive constitutional kana the most expensive constitutional blanda nondo akwithiwa Gachagua pe maundu ala wa elite kwithwa kikwa ta deputy president na kuituka kana maundu asu onde may cost 16.5 billion that kiukimaanisha niti koti su Kenya mekwende meuteta weyulu no kwende ya kwikata o kuongelekela nevertheless Gachagua ethiwa ndesinda kana no kufail aisi weno kuthi kotini and kotini wa appeal akaikithie kana ma economy yake yate wondo bailite nevertheless Gachagua no kwenda aibwa 66.4 million musala wake anengwe airtime na kenge kitwa gratuity na ende pia asisie no kukulia koti umunenge medical cover umunenge pension benefits na full package ila inde yaleta kwitha inengwa a retired deputy president ute na kucompensatiwa nundu wa the alleged illegal removal atwika aumiwe kwanza leta ilite pema ndo alokwenda na kuyame all the mekonia 16.5 billion onetha no kwiswa kubaluka nukwenda kunewa benefits sia kwithiwa a retired deputy president bandani wa mundu kuituka indi nititha tiima na itina wa mawakili asikuikalandhi akina Ogola, Anthony Mrima na Frida Mugambi matunenga livoti yiva idango ni ya muonza mubia wa ukinokilika na DCI ni kumanda mundu kwetwa Patrick Analo na indi Patrick Analo etika indi ebida yemwe ni wongameye numbe mwe yakwe ikwetwa Manzi Towers na ya collapse na indi yuni wende kumandwa ni mubia wa DCI indi kuelesia abetu kithisiata kana nombe suno yikalwe nandu onetina wa kubaluka na kuwa andu 10 na ange several metuwa indi mena maumisie mai na indi ndio mandhwa weka na andu ange 33 ama bitu kisekana nombe suni alite kwikalwa na indi tina yesa kutumba andu na ya maumisia ithangu ni ya nyanya indi we na mauvo makonete andu mamuika kuyanga likoni sia Meru yumenondo utania etina wa young entrepreneurs kuya Meru indi kukwata loans sia 30 million kuma kwa NGO imwe nikenda matone kwitha matona kutwaisa maundu mo katama biasala na indi kutuka na governor Isaac Mutuma ni witikilile initiative isu ayasia ndi ya Kenya ni kuende ya kukwatania
katithi ya Kenya kana county ya Meru ni kwenda na ukwatiania na NGO yesu kwikitha kana andu mamwika ende ni mashaini ni kana ni mekiwa vinya na ende maovo asu no methila ithanguni ya nyanya ithanguni ya kenda ni maovo makonete utandithia na ende nienda tisisie nayo ithangu kana katuni ke ithangu yo ya The Standard ni kenda tukunikilwa banini na ithangu ya The Daily Nation ya siata ithangu katuni ka ithangu ya The Standard kasoleto mundu umwe na ende ba akimete kamba kana ikanda yobe tungalikwe ya na ngalikwe su na esilite ba katina niwe sino abaluke anytime kwako ni kwake kwaka akwete finance bill na kwako ni kwake kwa ume akwete general election na indi we mwene andikitwe National Treasury Koni kwa katunike ithangu ya The Standard na indi yuko kube naona to sisi indi na ithangu ya The Daily Nation yandikitwe hata Nako diyo ithangu ye andikitwe D-Day for Gachagua in bid to overturn impeachment na pia pakaandikwa security chiefs meet over schools crisis na indi mavu asu indi makoneti o yutu maskulu maingine maende na kana maniwa ni maende na kubibia maskulu na indi ila tragedy kana kiko kila kineke kia kuyanga likonisia utumishi school kuyanga likonisia Gilgil bala ama nyeguwe 13 mana kuye nundu wa kana itina wa dormitory yo kukwata mwaki na etuka kana kindu kiuni cho kitumie ndi ando mekalande na masi ekati nena ni kwa imwe etimane amanibwa mendata na ndo no uyovo education officials ni meviti na masi masukulu maibingwa tene nundu wa midterm break aine kutwika amanyibwa nimeovivya sukulu Tudirangu ya Kelly ya The Daily Nation ende bena maovoni na unengelele makonete rules on minor traffic offenses. Mobia wa NTSA ni nako ya ende ni waisei kanana upetu kithitie kendo kiuki kuitwa minor traffic offenses na ende kuituka kanai kendo kini automated bena ila machine sikito kuuma lelo ni sausisya the wangali ni sembete muno kana kuisa tu minor kana tu makosa au tunini na ende yetuka kanai it is automated na ende ameasiai yikonia ku identify dereva kana ngalila yeka tu makosa tu na pia kuitha kuna enforcement ya traffic offenses Isi kwa ni automated systems na police notices. Okay, then mabusa ma polisi mena mwana wako sisa ngalondo yeka na pia machine isu ende si matedhes ya kusisia ende mabetyo mangali leloni. Akwana na mobia wa NTSA court orders ile inanenga niweko ya Kiambu Law Court ya seka nae si affect mobia kuto wa public private partnership iyo ka endeti keume ukita minor traffic offenses isu kwa as mondo kuto NTSA Director General Nation Kondiwa I say it is important to note the difference pena bata monene piwa kumana kipa thukanio cha isu sikitwa PPP na implementation isu ya PPP na minor traffic offensive rules ende measia sinduisyo on the seki bathukanio report ile nanenga niwe ni mubeo kanane koti ukonania na maundu maleloni yi tofauti na swingi mundu director Kondiwa ukwasia ikuto ya minor traffic offense rules asa sinduisyo kibathukanio na nisailite ikese kuoneka taswimwe na ende mubia wa National Land Commission pia wetu kainde we in the spotlight kana wende na uchunguzi wa kidogo nundu wakwethiwa matena clear kana and procedural appointments kana with amaika appointment moma tatenze la yailete na pia mena retention of employees outside the lawful employment frameworks kana kwetha mandika athukomi mo matate nzia undu yailete Tusisia ithanguni ya katatu ende na wabe na maovo makonete alama nigwa 16 mawaiwe kuya utumishi girls. Mwanani wa iyo mumaniguwa mwakwitwa Zura Rama abeye mwakini usu na mwanani wa iyo
ni bwendi ukuthika wa kuya ngalikoni cia Ukunda kauntini ya Kwale. Mumane wosu ndi tuika weni waendie skulu asomae so kwito skulu su na chatuika no kindu kiutanu muno kuyasi make na ekalima ngaliko isu cia Ukunda, lakini yume na kio kingi nundu wa kwithwa mwana usuwo asioka atethayo na indi nako thani waiyo. Mumane wosu no dikiwe kuya ngaliko cia Ukunda kauntini ya Kwale. National security bosses na ndiko elesa kanando asumana nene omundo ni methi wende mai discuss niki kwithito kwina unrest kana niki amanyigwa meko bibya maskulu onange mekete ku walk away tuseme nani wayo ange manaise momeka peaceful demonstrations ndo akwitho ange measia alimu nimeomone ange measia maybe story of fees ti on ma baby te skulu indi amwe na walk ye kwe menuka kuya musi na ende skulu most of kana imosi ya skulu le bingiwe ngaliko ne say ilobi kwena Lenana High School, St George's Girls, kwena Upper Hill School, kwena Moi Girls o tuikila kwe ngaliko ne sia Makueni, Kaumoni Boys High School, kwena Kalama Secondary School, Kavodho Secondary School, Chamuthei Ngumo, Evingoni na Mboni Boys, Kitui bena Kitui School ngaliko ni sia Narok bena school usu kuitwa Euro Kulet School ngaliko ni sia Kisii bena Kisii School, Kereri Girls, Rio Kindo bena Sameta, kwena Nyanchwa na St Charles Alwanga Ichuni katewa maskulu ndi alama bingiwe na ine nakuwa methani wamundi maobisa anene ndeni wa mubia wa kisomo indi ni mekwithiwa maikunikilai choni chao kiutuma mathiwa mabibia skulu thangu ni athanthatu mundu Kalonzo Musyoka na Wiper leader ainena amethani wa iyo ni waise I will deliver Kenyans from hardship kana indi ni waise ndeni wachathike mwende cha umukwata ambao ukwitwa president ICA no ku make sure mawatho la Kenya mathiwe ni mekwikika asaka na mota uleni makwatanite kielelo kinene ni kwenucha mundu president William Ruto musie anahaeta na Kenya na utongoi ulota ili tatuise na katuni keithango ye ya the Daily Nation kasolet government ngalikweno na kakasolo wengi ngalikwemwe pa yekuko kwaka yona government commit actually ningulite kingo na yenenge yende na uthukuma nitu iko na matinga nitu iko na polisi nitu iko na kiwo nitu iko na ndomeke ya stima nitu iko na mundu suwe kitanda lakini akwa work sana na ba katikati wo pena ngengele ikuya kri yandikitwe by elections. Okay, kauni kwa katundike thangu ya the Daily Nation na ende musia isa mwendo betikilie nene okunikili wa mathangu go unaende ngu ya ati unengelela sio mauvo kwa kuve no sio kemandia indi o mathangu wa Eleni Kendoka sisa kila kiandikitwe vondi ninye nita wa Caroline Mweni wa muteti na saa omwe watilika ndatika miongo 3 na kenda na indi tushia kwa nanga ndatika indi nienda tikuelekele kuya kamemeni kamutongo FM nikenda tuisina moma undu maendeye ngalikonisu.